nenda kwa samwanyo nene kendo kina thina muno bio utayo ni wa musiei na thayo ni wa mwalimu na kierete thina muno pio katika community. Issue no ya amanyo go bibi wa skulu pete tunamwikanisi wa ndeto wa alimu na asiai alimu mayasia idete ya asiana siana si ya musini musi na mwasi ime asiana ito siana siru siana ngeke wa skulu wala alimu mai na you pursue ka issues whether you head teachers kana principals na parents ni mabigie bandu weza kwethia you pena mwikanisi wa ndeto mwingi monopio na iki ndo weza kwethia ndike kwata itoko na mwikanisi mubyo wa ndeto katikati wa sei na ma principal woni wakwa kana uneni wakwa ni kana ubalukula munene pio wepo katika maskulu maito na siani lesi maskulu ne maito abanyuga. Ile shida kubwa iko na mzazi musini wo waikitu muyo muito wako ya mwana na si yingi ni moka ugethia amependelea sana sio muno gethia wako atakana ukapembeleza kila saa ugethia wenda keko na sindu kata ile gwetaka sometimes no sindu sia gugweteke kama musino enda kwa uniform in everything you do as a parent na sindu isukie pio siana ngasiana wewe onakana no kana nondo ke kwenda musie no kana nondo ke kwenda na nyaka kata binyondo ke kwenda kata bietheondo ke kwenda na sindu sia thina na ke musi aya moka correct. So wethe kana kathi ba skulu na kabika ba skulu kathi kwambia kwithe wana mutu ongi ute musio kambia othi usuka ciana ile ingi kambia othi unene alimu nai kambia othi kumanga alimu na kambia guthi kwenda utishi ya ciana ile ingi ba skulu ndo kindu kini kambia ka musi na kaya sokotolo musi. So for me principal tasio wa skulu etha etelete kana kayeto ni musi ikena mutu musio aende na ulumilia kana kwa nge skills akasomethie kakwata mutu ola waileta. But now musini wemiwe ni mwana kindu chambe musi yethirwa ateko mana na mwana totally ugethia musi sasa ndia moka kwa chasa ako mino mwaka iwe yani akasioka saida tu sio tu agethia mwana akomie musi ingi uni au paende tu basonge tu ndakeza kona na mwana ake mwana atiwe maid na golo ati mwana nakende na sasa yako yo mwana aende na uisia mwikalele issue sia kuwethia mwana kwa huyo mwana na si ingi mwana ni we isu ni so issue. So for me ni kana musi wao no leketie kianda chake cha kuoya mwana kwa zira seleta. So leo hizo kuona kana kio tishi ya skulu kaya ndo tishi ya kabibi skulu kaune kana kindu cha mbeka na kikio cha musi kadise ilangu ika kinduki nyinya wako ya mbosata ilangu ya kinduki ithe yako ya mbosata ilangu ya kinduki ne so kulo nina tinde muyata na nondo kaina kikio na kaya haisa kwithe wakapundi wa kikio cha musi kumakeka nini kaya enda hapo bibi skulu na kuika kinduki taileta aya tungine tu ikalana mituwe no ya musi ne toka na sindu sitenzio na musi wako itonia wendo abiende na kwikala na tuo aitupembeleza issue sisi sioka kaona kendo bibi skulu ni kenda wethie ibinda neta ne wethia ona ujuto pege ndo na ndaika ugethia thayo waku no enda wiki kabisa na ngo yaku ne kwenda wiki but no ye kulia hii no ile thea kwa kutabua no ile nya kwa kutabua ikindu giki takili hata kikio juki katika musi na sana mbinge si katika siana na sana mbinge siena kiu. So for me ni kana ubalukula munene pio wethe to na siana no ndo wa musi mwalimu ndena kianda unakemwe rono ukula yelo wa mwana ndo lo amwete kana ke form mwana ika bibi skulu we mwalimu sai tarona ko yakana kwibinda yana. So twa yasiana nesa ba amesieni si abika skulu getha we laisi kukwata uwe kana kuona wewe ni mwalimu na kwekala nesa ndo mwalimu uya wake ni discipline ela discipline ndo ndabi ni mwalimu kana kwa kada etha kana kena musi kewa nukambilo trespass nike ukela kakalika nanzili taileta nage musi nage mwalimu akatabia kailea ndo no kadabu musi kadewa. So kikio chambe ni cha musi ba musi asitu sisi twesiana kwa zile selete tusisi tutengesi siana bakubi tuitabia kila chele kwetha sieka ila si maluka nikenda so kwetia maundo ni meto mesa sa kwa alimu principal mama skulu na alimu kwatia ni yai moye siana kwanzia ila si aileta.